روژن 15 و 16 و ماه یعنی پشتی دسه روژن دن جگرین وزیرین دروین ترکیه، سوریه، ایران و روسیا و لموسکو بجون. مدیای سوری جی دبیجه اگر درباره وکشاندن هزین ترکی ده جسوری گارانتی نین داین سوری بشتاری جوینان نابله دی روژن جوینه دیارن ده جوینه ده کی بشتار ده به جگره وزیر دروی ترکیه Burak Akçapar, Cigire Vaziri Derveye Suriye Eymen Susan, Herwaha Cigire Vaziri Derveye Rusya Mikhail Bogdanov و شورمند کاروبار سیاسی د وزارت درویه ایران دا علی اصغر حاجی لموسکو بجفن. کامیز شدادی بر پرس اوفیسا ما لروسیا جموسکو لگلمنه کامیز دنباش د خیراتی دوان د سه روزان دا ترافیکه که گلکی گرم لموسکو هیا د لوی موسکو یکونه ها گلکی ساره از جوان دیمن انتا دبینم وی چه ببا کامیز پشتی د سه روزان دن لموسکو بله وار باش دل بخون ترافیک اشتا دست پی نبیه ولام لبنده نکو ترافیک که گرم دست پی بکه لروسیش خواه ji destpêka meha Şubatê hatta bu dest nîşan kirin ku ev civîna ku tu behsê wî kir lê ne de asta jêr de asta ji or da navbeyna wezîrên derweyên Rusya, Tirkiye û Sûriye de pêk were bê İran paşê ku İran midaxil bu mesele ev civîn heta niha jî hêşta pêk nehatiye dirêj bû prose dirêj bû dawiyê de li hev kirin ku İran ji beşdarî bike belam hat ragihandin ku peşi peviste civînekî teknîkî ev civînekî tu behsê dikê jerat bêjin civînê teknîkî li ji ber ku ne da asta jor de ne asta jêr cîgirên wezîran kom dibin hêşta hiç garantin nîne ku divê civînê de ji li hev hatin pêk were ev yek çi diyar dike wekî te jî got Sûriya garantî dixwaze diyar e pêşî dema ku Putin ew vexandibû da ku Erdoğan را لحف بینه بشر نکر به یکسر پوتین را بجه از نایم یعنی جمرج من هنه بریه ایران را ایران کتیه دوره و ایران به پیشگیری ایران اف داخوازا شامه باوی که فرمی حتی روژه و نها اف جیگر ام بیجن اکسپرن داست جر دا حول ددن فرمولا که پیدا بکن یعنی بکاربن آلیان لحف بینن قانع بکن که اف هفدیتن پک ورش بر کج بو پوتین ایده بویه مسئله پرستیجه دورا سوز دای اردوغان که بشار و اردوغان بینه جم هف لما جه اف یک جبو موسکوی پر گرینگه پوتین لبنده یا ولام جوین دریج دبن سبنا دو سبیتی موسکوف دو روژو ماوی وان هی یعنی 15 و 16 مهده دیاره گوت بیشن گران وره مشاندن چه درکه ام نزانن لی چاوه روسیه چاوه پوتین لی ریا بشار اسده بگومان چاوه اردوغان جل موسکوی ویگاویش بر کش بو هل بجارتنه تجرا yani نکو سورپریز بلکه دیاریه که ببه اگر جوان هفدیتن آن داویه ده درکه وکو شامه قبول کریه که بریا بجارتن هم به پوتین را به اسد و اردوغان لحف بجو مالم اف چافدر شهرزن که لنزی کرملینیه وانا ویگاوی انکار دکن که ده روژه و هفدیتنا پوتین و بشار اسد تا هفدیتنا به اردوغان ورد ویژن گلک مجارن دن هنه لو تفگرن جنرالن امریکی لحرمه هيا عليه جاليه دن اسرائيل دوره دايا دباكو مثلا جدا هنا هر واحد دباكو اسد اليكاري مروفيج بوتين بخوزه بيشت ارتج روشك جرانه يعني هر چه بجه چافدرن بلاين ج حتى اجدر و ولا تكزدتن کو ارمانجا سرکه لحف آنینا بشار اسد و رجب طيب اردوغان دیزاد بیجم دل بخون چیزی در که ام نزانن الان روژن گرم پیش منه کامیز دیمیتری پیسکوف گوته بو بردفک کرملین که
دنيفا فين ما هذا و أسد جي بتشا موسكو لقال فلاديمير بوتين بجفا هيك قد بحثا فيا كتكرن يعني بحثا شنا أسد جبو موسكو تكرن كان جيبه بتشا بيجمان خويايا بيجمان من شخب بحثا كو چاوه پوتین ریا اسده برای چند روزان ج پیسکوف هاتبو پرسین کو ev vexwandin çawaya kengî tê gotibû vê çaxê ji gotibû dema ku wext hat em ê bêjin îro dîsa eynî pirsê ji Pêskov pirsîne rojava pûlê em bêjin rojavana Rûsya ku her tim li cem wî ye ku careke din bi Kurtî wê bersî vê daye dema ku wextê wê hat em agahiyên bidin berê her wisa gotibû ku em serdanên fermî da asta lideran da jibere da ranagihinin راست yek sedeme veji sedeme evlehiyeye bi jurayı Peskov diyara heşta nizane jiber ku da asta jer da hatta kulle hafatin çenebe eğer Putin evle nebe ku be hattına Beşar Esed encama ki ver bigre dibe ku ev hevditim peknaya yancı ve direj bikşine dil bukun. بله قالك سباس كاميز شدادي ج موسكو لقال